Hello guys, nan rakdam chan ha mo chan sao pi len te chel video ka to kholon huwa atutan chu UFC 295 kong he kan rakir chan tutan UFC 295 kong karak chimnak arwang chu tutan puai hi puai so asilo laimi cha chun puai sung loi tuk asi cha tutan UFC 295 he karak chimnak ase kan theiban tukin kan lai pathong Joshua Van chu ara laimi November ni lei khata hin athua ve changla UFC 295 hi puai hi Madison Square Garden tu ading mi ase mitam pini ansun saktuk mi puai ase UFC chu valai chungi 5 business angan big mi ase zaiban tuk puai pau kha ansun sak cheu asina te en tu tan puai hi chu mitam pini ansun sak khun big mi puai zong avun si cha khan chimlo kho asilo tia karu e tu tana hin hi kong he kan rakir than lai hi kong video ka chim hlana khante masak chim ka du mi chu keima hi UFC le hi bantuk 5 business le athei tuk mi le athiam mi zong kha ka sil helo asina te in hi bantuk te he kan lai holin chim le ngai ding kha umve se ti ka du ruanga hi bantuk te karak tu anak kha se aru aziara ka thiam lo kapal sul mi zong khau katlam tin lo nak tampi khau chu cha akazau tu velte aru aziara ka thiam samu ti kha amsa vun chim ka du atutan UFC 295 hen athua ding mi tampi an asina te in athua ding mi cheu khat long kha kavun thlu na la chun athua ding mi fighter ka warde mi pol kha kavun chim na lai haute ni da te nak an hu lai ti ban tu zong kha karu nak lompal kavun chim pa lai chun ma he paper in news au mi te zong kha ka thei tok lompal kha vun chim ka zom lai kan hu ban tukin kan lai pathong Joshua Van le Kevin Borjas kha ithua wedding an se ma shim kha kan ni lai mini chun kan ni ngai tuk big mi ase simhan se lo ma kong long kha tu tana vun chim ka tim lo comment event athua ding mi heavyweight poya khan kan lut ma sa na lai hika kan hu ban tukin Tom Aspinall le Pavlovich ti se ani he Russian ase pakhat he English ase anni pani ithua ding mi he atuliao UFC fan pol ni kan ngai mi pakhat asi zai ruanga asi kan tia chun anni pani he heavyweight ta athong tak tak mi an se angai ngai ya chun hi na pani he athua ding an raksilo ruwa lo pi in ani thla tompal avun idua I tong ding in UFC le ni an bun pe ton min ha an se kan rak thei chu ban tukin amasa chun John Jones le Stipe Miocic he atong ding an se John Jones he kan thei ban tukin akong lam tam pi chim haulo UFC azau huam mi ni chun John Jones chu keima pumpak mu ninga UFC athua changmia athiam big le athong big me ase kan thei ban tukin light heavyweight champion ase light heavyweight velte atai di na athong thong velte atai di na wrestling athiam striking athiam jiu-jitsu athiam thiam lo mi shim kha ngai lo I thuat ning phun zonga khante ti chun light heavyweight te tu angai lo nuwa heavyweight ta akai heavyweight akai nu zonga khan foi tukin seril gan kha atai hoi than chu heavyweight ta athiam big me history angai big me pakastri pe Miocic he hin I thua ding in UFC le ni khan anvun pe ton na anni pani hi I thua ding zong in tian se asina te in Vanchiata John Jones kha akhong deng nitom palte long avun uma khan akhong deng aliang kha wrestling an tu anaka khan zaitin dik akhong te khan UFC le ni an vun than ti chun anni pani I thua lo khan hika kan hu mi Aspinall le Pavlovich he I thua ding in ti an se anni pani he zaiban tuk inda an thiam ti mi kha azo nom nak dinga khan tlompal vun chim ta ning lo amasa bikin Aspinall he vun chim ko se Aspinall stats he kan vun zo na lai ma he athut manung bik pasari an se athut manung pasari a hen paruka tainak amu nak khe kan zawa chun round 1 long te an se voi khat ke round 2 se asina te in voi khat asung ve voi khat asung ani zong kha round 1 thema asung izai ruanga da Tom Aspinall he mitam pini an vun sun sak kan tia chun ani hi British mi ase British mi he khoi kam hun po akhen an mi na thang khun kan tiko lai kan apal zong kapal khomen British an sitika pressure asang media khen chun plompal te teinak an vun mu tika khen avor bakin anivor chu British an si cha khen advantage umtia keima pumpak ni chun ka mu chun ama he
heavyweight a chun ruwa chan nak sang pi an ngai mi ase heavyweight division shima chun athon zong athong phon chu cha tu tan a thu thi atha pi baken a thu la je cha kan tia chun interim heavyweight championship belt kha ani chu phone lai interim kan ti mi chu champion tak a thut kholowa khan champion amini champion tai som arak klai chung ding kha an kol ton chu tai som jong chu anni pani ni hin ani chu phone lai cha khan atu tana hin tom aspinal ni hin athapi achu ashim lai ti kha afiang chia asipina khan keimani kazum ninga se I thut men zong khaw asina tu tan hi chu aphun dang deuh la ti khan karwa chuban tuk thiamin vunkal ri ko si lo hi ka hen Pavlovich Sergey Pavlovich stat second vun zone hala ani he athut pasoria voi khat asunge nain voiruk bak he street te in peton te in teinak amu chang teinak amu jong ke vun zo ko si lo round 1 long te asive chumhan chu punch long te in ke punch kan ti chu thong long te khan mo knock out long te khan teinak amu chutluk athong mi le athiam mi pangan pachuak thiam tak asive ani zong he chance au pi champion sitting in azwam mi ase champion asi hi arak du tuk me se abikin heavyweight pathong thong vun tei lai kha anni pol ni hinchun ani ru achan tuk me se atu tana British pathong tom aspinal he chan tha bak an ngai anni pani zum akai bak mi veve kha maileya ru achan nak a ummi champion an site lai tia ru mi pani bak kha anvun I tong lai interim heavyweight champion anvun silai anni ni hin maileya John Jones kha an thut than te lai chu athil akal ning se asina te in ai hiban to ka chung khonden na zom kho thil dang zom kho John Jones ne tai som hi ka veng huam ti lo tia achi azonga chia kho chu maileya achang kho mi se asina te in aphung ning te in akala chon hin ha pani atei tu ne hin John Jones kha an thut than te ding kha se chu main event zo onop nak ding chu se heavyweight hi chu zetik leo pawa khan zo achau peng zo anuam peng chu atu kan bo ruak ase chun main event a hen kan kalai main event hi chu zetik leo pawa zo anop lo leo au umbal lo main event a chun fighter thong big la a hot big kha chia peng an se hi ka kan hu ban tu khen Jiri Prohaska le Alex Pereira kha main event a light heavyweight tai som ani chu lai kan thei chang ban tu kin Jiri Prohaska he light heavyweight champion arak se asina te in athut lai khan voi khat kha tai som kharun ven lang mang a hau chumu champion ni chun chu lai a chun khonde nak angai ve van cheta avun khong deng suali ani chu kha interim rakolu ti ati velo atai som bakha chia kha ma weight division he light heavyweight division he zo nuam te in akal kho nak ha ke chu ka tai som he ka chia ri lai ti chun fighter dang pol ni khan rak ichu na se ati dam te in ka chong lai kar kir than te lai ti khan ati ti chun Jiri Prohaska chu kum khat le trompal adin nuwa tu avun kir than lai athut piding he kan hu ban tukin Alex Pereira ase Alex Pereira chu zaiban tuk da asi ti tampi chim hawla la UFC azo mini chun ani hi middleweight division in arkai mi ase middleweight champion ase chang me se anni pani light heavyweight ta atong ding an vun simi he UFC le zong an thuak atha an thiam ta tak anni pani leng hi chu light heavyweight tai som a chu dingin zai kan tilai aphu mi he an tam tuk lem lo Jamhal Hill kha champion liu chu sinan ani zong kha kan chim tukin Jiri ban tukin a khong deng ve atai som a che ve churuanga tai som ngei tu ngei lo mi champion a lo mi division asiban tukin anni pani ni hin champion tai som kha ani chu lai hi ka hen Jiri kong kau he kan bun chim ta lai tampi kan chim thana Jiri Prohaska he athut ning ke phundang te se ani ke asam me ning le amui mai shim ke zo mano zo anuam tuk zo achau tuk chun athut ning style jong ke phundang tuk ke se phone achol chang shim ke akiu akhuk heti ban tuk akut aman ning shim ke korwa harangai se mi athong la ya khen atin bel lo ni chum akut a nak pau khen avun chuak ke opponent mai mo atak sa khoi ka diga khen ru lo pin ava khen ton mi
khiban tuk in thiam nak angai mi khe se Yuri Prohaska he organization dang zonga athua chang teinak zong arak mu chang sinain UFC arak lu nuwa tampi athua man lo achol chang ning athat tuk ruanga khan hi ka Dominic Reyes atai lio se tu tan man thlakan mu mi he chun hi light heavyweight champion asilio mi sorry arak si chang mi atai lio them kha se kavun chim du mi chu ani he UFC alu nu im veitam tuk athua lo na khan tai som chu nak chan tha kha UFC le ni an pek chal chutuk chun athiam mi kha se UFC le ni athiam tuk ruanga an du sak mi ase ti ko se afoi nak chun Alex Pereira he kan vun zo pe than lai Alex Pereira he min angai che chang UFC alu hlana glory kickboxing a khan champion arak si chang Adesanya atu UFC middleweight e athong tuk mi Adesanya jong kha kickboxing a arak te chang veini bak arak knock out chang churonga UFC avun lu khan middleweight champion atei tu asitika min ngai chi ate in arak lut mi ase Alex he kan hu ban tukin middleweight a khan Adesanya kha knock out in ate Adesanya hi ahong man ni an knock out bal ri lo UFC a asina te in Alex ni chon foi tuk bakin a knock out van chiata veini ani thut nak khan Adesanya ni hin a knock out ve chun hu chun middleweight i thut peng he chu kachel tilo katak sane achi zoi tilo ati Alex middleweight a angan tuk mi se atak sani le vai thashi le ti shol long te kha si phone thousand angai lo chutuk in angan mi chu se weight kata khan har nak tampi aton tika light heavyweight ta avun kai light heavyweight avun kai nu hin Jamlahovic kha atai ani zong he champion thiam kha se atai chulhana chu middleweight ta atu champion asilio mi pa kha atai hoi chang Sun Strickland kan ti mi pa kha arak tai hoi chang champion kha atai na ti nak se afoi nak chun chu cha atu tan light heavyweight tai som I chu ding in Yuri Prohaska le Alex Pereira an thim mi na he ke chu ka ngai tuk sung an ni pan hi thut dan khe an style ke akhat phone lo striker veve chu an se Pereira chu kickboxing style ase asina te in Jiri chu kung fu style ase ti ko se kung fu kan ti kong hama karate jong silo achol chang ning khe zong ban tuk na khina chol achana chung ma kha ka or tuk mi se Pereira jong chu ban tuk them chu cha anni pan hi ani thut ding mi he ka ngai tak mi ase hauni da tai lai tia Klompal te vun chap uri usilo anni pania hen taise ti kadu mi chu Jiri hi se je chatia Jiri hi mai atai som rungveng dinge athut ding lewa khan akhong deng kan rakti changkha chu cha champion asina in belt kha defending atu aman lo chu cha chun tu tana hen teinak vun hu than se lo ti chun vei me pathong dang he khan vun I thuari na se ti kha kadu mi se sina in Alex Pereira he mi me na selo athong afak tuk akhen chang mi chu knock out in ani teng ke dimte in athong na kan ti ko mi zong khe anlunga mit di ro lo pi bakin ani teng a knock out na chu cha pamen te selo Jiri ni hin foiten atei lai ti karot lo zetin da akal lai kan ti achun ve tuan te Jiri ni hin athut lawa chun Alex ni hin ve anok up ve te lai ti karwa saupi ani thuata chun asina te in atuan leya Jiri ni hin atei kho lai tia ke mani chun ro chan nak kangai ma khachu ke ma pum pak ro nak se ka karu aning in akal thang lai lo le cha te ke chu hibantuk athei tak mi zong ko selo athiam mi zong ko selo asina te in ke ma du ning le ke ma ro aning te kha ka vun chim ve mi se chun adong nak bika kan lai pathong Joshua kong kha kan vun chim chang lai Joshua van le Kevin Borjas he Dana White Contender Series August Niriata khan athua ding an se asina ten kan rak thai ban tukin Joshua chu van thata UFC le ni contract an pe ke Zuma Galof he khan an rak ithua
Joshua ni round thum adi thuat nuwa khan arak tai I khatana khan Joshua ni hen UFC tuan bia a umbal lo mi pakhat tuan bia atial chu kan theimen lo hi ka han kan vun zau tar tan hala striking vaiza le significant strike anti mi vaiza le somli pakwa angai chu UFC vai khat a thuat naka he zat significant strike anti mi he hom han ni an ngai relo significant strike anti mi chu ve ani thong ani chui e ve mual angai ngai mi pol kha significant strike kan ti mi chu siko hi za thi an ngai bal ri lo chu cha chun Joshua Van he kan ma lai mi asi e kan hei faktuk bia silowin UFC le ni amin he ve rikota an triale ani chinchia mi pa asi chang chu cha Joshua Van he amen lo ti mi te kha vun chim kadu e a thot ma sa kong kaw te kha vun chim ta se zuma kalo fe ani thuata khan Joshua Van ni hin foi to kina tai lo split decision in tai izuma kalof zong he pathong bak ase Kazakhstan pathong ase e UFC amin angai lai ti aru achan ngai mi ase organization danga champion achau mi ase chang asina te en Joshua Van ni khan knock out in atei deng mang e adok naka just be khia nakan split decision in tai asina ten mitam pi ni chun split ding ase lo ve unbiased deu cha ase unanimous ase ko just pakhat ni kan atan lo tuk ruanga ase ati mi zong khan asina te in zai pau chu vasi se e tainak masa tainak amu mi kha abipi mi chu ase e Joshua Van he tutana hin kazum ngai thiam kau achol changning ka zautika asina te in Kevin Borjas he zaida asi timi kha abipi ve Kevin he Dana White contender series sa khan a thuai ani chu tichun tainak amu athut pi mi pa kha atei tak tak e UFC le ni mitam pila ka khan contract an pek ve mi se ani hi chu maileya I thua se lo ro chan nak tam pi kautia contract an vun pek e an vun pek nu khan ve Joshua Van he khan tom nak chan tha an ngei chol bidang kha an thuat tar lo tichun atu tana hen Joshua Van he chan tha an vun ngei an vun I tong lai ani zong he striker se striker kan ti mi chu ve wrestling amang tuk lo mi thong le chui de ngot amang mi khen se e anni pani he kan ni lai mi ni chun kan lai mi cha chun kan main event ase asina te in asham thok leya ani thua lai ama sabik chang tu akhan a thua ding an si cha kan ni India le Myanmar le cha chun zo a har de men lai jingka te a silai e chun live zong in channel cheu khat ni chun an payment lai lo e khoi ka ada live an pek lai kan zo kholai ti mi kha chu ka vun chim khau de lo main event bel te hi chu India le ya chun Sony te na khan an pek ton e Sony channel a khan zo kho silai e anni pani he hauni da te nak amu lai tia kan tia chun kan ni chin mi ni chun Joshua kan ti di ko lai Joshua ti lo ok khaum lem lo kan tan tuk ruang amo asina te en ke chu hoda te nak amu lai ti mi kha kachim kho lo je cha tia Kevin he athut leo ka muri lo athut na YouTube I kan zo mi te kha chu a hlan deu liu ta long kha an se nai shong a zepan tukin da chol chang ti mi kha kan hu lo chun Joshua athut ning chu kan hu chang e keima du chun Joshua ni hen phom chik chak se lo ve maileya fighter cha heaven I tong than ha se lo flyweight champion tiang vun si se ti kha ka sadu tha ase atu tan kan video wa chun khavial kha kan chim kho tok sri ko se lo an vun I thua lai e ara lai mi zarpania chun hu chun hauni da tainak amu zetin da fight akal timite zong kha kan vun hu chion halai ehra chun Joshua Van kong video kha kan vun tu tham te lai asung mo tainak amu mo herning in video kha kan vun tu tham te lai Joshua Van ni tainak hu sham ko se tia kabia ka dong tar